All India Radio Imphal medium wave meter za thum som li point khat kilohertz da gyat som gyat le ni le FM megahertz da le thum point nga pan hongki puang khia paite program a hi tunin Thuthak Lakkhawm Simna le Lalbuang Lawmte apan Pupa La Ngaihkhiakna inei dingu tu nama sapenin hongki khol in chi la le zogam luang simtul chi la ingai dingu All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Grace Donngaihkim Mizoram azanin Border Security Force BSF mi sagi talin mi som ni lekhat COVID-19 ve thak a omnungun case sangkhat zale somleli omta tulelin Mizoram active case da thum som gyaleni omlela damlo za sagi som thumleni damtaw hi Nagalena COVID-19 recovery rate percent som gyadle sagi point guktung zanin damlo zale som sagi le thumten damna nga wa yai to kitonin COVID-19 natna apat damkhia mi sangthum zaguk som li le sagi phata hi zanin Nagalena positive case thak som li le ni mu khia kinom Dimapur apat mi somthum le gukle Kohima apat mi guk hiu hi yai to kitonin zantanin Nagalena positive case sang li zani somni omta Yai tenglaka mi gyat sita in active case zanga somni lenga omlel hi
Meghalaya East Khasi Hills District a tu kar pathiani in police team ten kumsom thumle khata upa truck driver apat damdoi tang yaba tablets kezinga gram gyata git man khyau hi yailowin leng police ten numei khat telen mi thum manwa amautia pat heroin gram som guklenga mat khya kinom hi yaimi lite NDPS Act noya hentang inomo hi Zanin Assam Governor Jagdish Mukhi in National Education Policy Sangni Somni Bol Khakna dinga makai ding University Kenkatapat Vice Chancellor Kigom Khom Committee put khya Mr. Mukhi in again na committee member 10 kimu khom na neitawa thilpai ding dan leng gen khom ta o chi he Tripura a zanin COVID-19 positive case thak zathum som kwa lekwa hyai to kitonin positive case sing khat sanga zanga somni lekwa ta hi COVID-19 ziaka si zale somli lekwa ta in hyai telaka mi somgyat state copy agartala akipat hiyo hi Tripura state ta tulelin active case sangguk zathum le som oma mi sangkwa somli legyat damta hi COVID-19 ziakin sikima zanin kumsom ni le sagia upa pasal khat si hyai to kitonin COVID-19 ziaka si guk ta hi hyai bana COVID-19 positive thak somni le kwa mu hyak de inoma hyai to kitonin sikima positive case sang khat zakwa somli ta hi case thak somni le kwa laka case somle gyat is sikima pat hiwa somle khat dangte west sikima pat hiu hi Sikkim Gamadingin state copy Gangtok omna is Sikkima COVID-19 case tampian here. Civil Hospital Shillonga COVID-19 positive kumsom sagi lekhata upa police officer retired khat si hyai to kitonin Meghalaya COVID-19 ziaka si somle sagi omta hi. Health official in again na zanin COVID-19 positive thak somni lekwa oma hyai to kitonin active case sang khat zali som ngale sagi omta chi hi Shillong copy omnamun East Khasi Hills positive case tampena tulelin active case zakwa somli legyat hi October kalma sasunga COVID-19 dinmunin hoilam anot le Meghalaya sokalin gamsunga byak namun te le mun tuam te honkhyak phalta ding hi Zanin Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma in Northeastern Space Application Center Foundation Day asom ni veina lopnahun video conference tungtonin a office chamber wap hi yai huna Mr. Sangma in Visaite akipa pi thu puang Space Technology le IT Service in India ma swabial nak takin khangtau sakchia COVID-19 hi pi le nga patin Kovel meeting tengin meeting le conference bana data khom na dingin IT service zangwa hiain vai hom na a panpi ma chi hi September kumsang ni in Northeastern Space Application Center phukya kinom hi Prime Minister Narendra Modi in Education Policy thak vaidon hiai policy thakin education policy masa one size fits all theory khenkading chi hi Mr. Modi in again na new education policy thakin India twilight te na sep ding zon ding dan le kamzon na chauna thak pe ding chi hi New education policy sang ni somni a hi le 21st century adinga education policy masapen hiya education policy masa National Education Policy 1986 ki bolnung kumsom thumle li zo a bolnon hipan hi yai NEP sang ni somni in school le higher education level a ki hek na lian tak tun ding hi International Day of Clean Air for Blue Skies akhat veina internet tungto na seminar Environment Minister Prakash Javadekarin makai hiai huna Mr. Javadekarin again na khopi bwa tha pen pena tel khyak zale somni leni te a huinin kyam sak dingin sorkalin panla chi he Tamil Nadu a tourist destination min thangma ma te honinomta amin thangma ma uti mwaleng jingchanga pat hon hita ding hi tunya dinga Thuthak Lakkhawm sim khyak thei hai tenga hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep panpi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken thubal chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panlazil in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in
hei nat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India tu na bana Lalbuang Lawmte apan Pupa La ingai zom dingo Lalbuang Lawmte
Tunia dinga paite programa ingai theo hiaiteng ahi All India Radio Imphal jingchangin Thuthak Lakkhawm Simna langnun muai apan la twal lengai na bana na ongpuan na inei dingu tun ni taklam dakli minute som ligin to kitonin ihunu abeita munchi apaite program ngai tengteng omnuam le mangpha